Мен өзімді бақытты деп санамын. Міне бұл рәсім мені әр вақыт жылады. Тоқай болған, ол Фатиха Амирхан ғана ойлап шығарған түгіл. Тоқайны аңларға керек. Шәхси тұрмышында тегенде міндей моментлар бізге неге керек. Ілекке заманда шул ауылда болсақ да қысықлырақ шул тұрмыш. Bir şu var belgili. Hazırki kayber momentlar, dilinin saklanışı meselesi, başka yaklar. Bir şu var. Nerse diyeyim. Orada oylamış kişiler var, bir kişiler var, nedir? Ameller kılışılar var. Men şol karidanına indi hazır күзәтеп табам. Çünkü hazır men institutның хезмәткәре түгел. Bütün нәрсәләр эшләнә институтта, гомумән әдәбият дөньясында мен hazır аларны ныклап күзәтеп бара алмыйм. Әмма ләкин күңел de bir şu da var, doğru ki kayşak yangarak kitaplar çıksa, mesela Galimcan İbrahimov'un çıktı 15 tomluğu yanağına çıkıp geldi. Tatar edebiyatı tarihinin 8 tomluğu çıktı. Ben şularını görəm de bizning galimlerimiz şükür işlerin devam ederler. Bir nege de qaramışa izlenüler alıp baralar degan uydatıram. Men texnik училищеде okudum, frezerçi. Anda 2 yıl zavodda işledim. Ondan armiyaga aldılar. Onda 3 yıl, hem 3 yılda 2 ay Xruşev Berlin stenasını turguzdu. Bizni Ukraynada hizmet ettim men, Lvov yanında, Житомир yanında hizmet ettim. Bizni qaytarmaytırdılar. Qayttım da indi tağın zavodga. Lakin ona kadar üniversiteye şitten tirip okurga kirgen idim. 57 yılda. Mene hem qaytkaçtın indi armiyada qaytkaçtın avulda mektepte işledim. Bir kadar redaksiyada işledim. Rayon gazetesinde. Hem gelip gitti 67 yıl, hem 67 yılda diplom yazı vakıtı gitti. Hem diplom yazırga beni belgilediler Rezide Ganiyeva'na. Nur şol ol bana tema berdi, men ol temаны yazdım, әлі десе ol diplom işi benim ide saklana. Hem mene şol vakıtta indi bizning arada muhabbet hisleri tudu diyeginde. Biz şol 67 yılda men üniversitetini tügelledim. Diplom şulay etip Rezide Ganiyeva yetekçiliginde yazıldı. Hem birazdan şunday karar çıkardılar. Diplomum galimet yaxşıgına bulgan eken dep, munda endi Rezide'nin qatnaşlığı zor buldu, az bulmadı bilgili. Şulay da özümni biraz ko'rsatdim. Hem meni endi aspirantura taqdim ettiler. Hem şuşu Galimcan İbrahim ismidagi institutda bir o'rin bar ekan. Men şol o'ringa imtihon berib kirdim. Hem Rezide bilen, Ganiyev bilen baylanışlar bizning devam etti de 1968'de bulsa gerek, 68'de biz semya qurdik. Semya qurdik, yaşa o'rni kerak. Alar yaşaylar edi Qozonning Frunze degan o'ramında. Ul Frunze'dan uzganda qarab ketam endi, ul yurtlar onda yo'q. Biz shunda başta men yurtga kirdim. Tatarda yurtga kiruni bek tege maqtamıyorlar. Ama lakin şükür men bir nindi kimsini sezmedim. Meni bir kim de
Üşüklemedi, sen yurtqa kirgen dep. Şol yurtta biz 2 yıl yaşadık, 2 balamız buldu. Hem birazdan bu yurtni süttiler. Süttiler de hükümet dibetekmende büdjet şehir bizge 2 bölmeli fatir verdi. Mine şolay etip biz yaşap gittik. Vafatı bulur atnada ol bir 4 gün orundan tırmışa, orunda gana yattı. Men endi turg'izarga o'ylayım, özümçe kofiler yasap berem, tege paraşoktan yasap rizq da bergenday bolam. 4 gün şolay yattı. Hem 5. günden toktayındı deyip erte bilen uyansam, uyattım. Şolay kofi berge tırışam. Ol benim yanında oturttum, indi tutup duram. Benim tizimni baltırımni şimite eli. Ol da tugil bir 30-40 minut uzdu mu başını tutmaya başladı. Men endi şakırdım aşağış yerden maşinasın keldi. Vesselam. Şolay ketip bardı. Hem şunday fikirge de keldim. Men parlı turmuşta yaşaganda kişiler belgili yaşları bara, qartayalar, giderge kerek. Şunday fikirge keldim. Erler aldan giderge deyir. Hatan kızga qaraganda. Rezidening diriz yaşı şaqtı var idi. Ama lakin soňgy 1-2 ýylda gana bir kadar özün kıynarak tuta başladı. Ana kadar işledi, nişik diýip aýdym, aralaştı. Normal turmuş vardı 18-nji ýyla kadar. Ondan soňra indi biraz qaytynqyrak bola başlady. Mine qaýşak qarym birgelep iki teginde var, ende resmi de var. İki balanyň koyup düşken resmi var. Menim häzirki wagtda yaşay turgan jerde üstelimde turada, şoňa qarym da ışılym. Nindi şol momentda anyň ýüzündägi bäxetlilik şagylyp tura diýip oýlaýym. Mine köpden tugilgine men Uzi sen wagtda indi uylagan edim. Anın torunda bek köp yazmalar var. Men şolarny jyýyp, bundan 1 ýyllyk, 20 ýyl bilen çykkan 2 ýyllyk bu şolarny kitap etip çykardy. Mine professor Diýdegani diýip ataýan. Mine şundagy resim ahyrda resimlerde bilgenim. Mine ol Mine bu resim meni her vakit jylada. Mine busu rezideýinde busu menim ulum, häzirki wagtda şet ilde eşli. Busu kızım. Lemme kızım şonda kelip çykdy. Şakty 30 ýaşyndan uzgan ýa. Kiyewge çykdy da Şemerdenden gaýtaşly Samasyrova ziraty garşynda ýol halakatine uçrady. Hem vefat buldu. Ve ol bizning ömürge jeterlik fajiga bulup köňüllerde yaşaýyndy, şoşa yaşaýdy. Mine şol menim ulum şol häzirki wagtda İstanbulda semýasy bilen 3 önegim bar, önegimiz bar. Ikisi de kızlar, okuýlar. İkisi üniversitelerde okuy, birisi eli 3-nji klasda gana okuy. Üýde tatarça söýleşeler, motor etdirip. Rus tilleri de var. 3-nji kızybız Rus mektebine de ýeri, Şimbekin. Rusçası da ýaxşy. Jerditire wagtynda men anda edym. Men İstanbul'nyň, olar ýaşaýlar İstanbul'nyň ne tarafında? Aziya tarafında. No yakın indi baribir. Lakin onda jirte tarafında men sezmedim. Bari tek televizordan gana biznikiler qarap turdular, men de gördüm.
nişik kişilerini izlep tabalar, şuşunday rәвешле. Min özümni bäxetli diýip sanamyn. Çünki mene suguş buldu. Suguş wagtynda awuldaşlarym bilen üstegildi. Gaýbirleri öz ýollaryny tapa almadylar, gaýbirleri ýogalyp kaldylar. Şundylar. Min şulay da okuy aldım. Mında indi menim Kazanda ýaşaýşy tuganlarym, äniýimiň abisi bar edi, Şämi abi diýip erteydi. Başga ätiýimiň tuganlary meňa niçikdir örnek hem haýyrhaq boldular. Hem min niçikdir ul turada uylamadym diýip etdim, minden nerse diýip etdim. Mine şolay kirip gittim. Hem okuyayım. Zamanasında biraz şiirler de yazgalagan var idi. Lakin ul yak gömülüp kaldı. Hem ul turda söz alıp barmayayım. Nişek diýip edeyim indi. Şükür ýogalyp kalmadım. Bir kadar hizmetlerim basıldı. Kitaplar bolup da çıktı. Bibliografiya, mene şol bibliografiýamda häzir tüzüp oturam. Şakty gana ýazganmyn eken. Şol Tuqaylar, İshaqylar, Fatih Amirxanlar, Mejid Gafurilarga gagylışly olarynyň ijadyn gaýtaruga bir kadar menim de kişim kirgen eken. Nişlep min kanagat bolmaska tiýiş. Tuqayny ideallaştyru degen nerse ol. Ideallaştyru Tuqayny aňlarga gerek. Mine bit niçe aydan etisiz kala, niçe 4 aydan mı sonra etisiz kala? 4 yaşında etisiz kala. Kuldan kulga köşüp beri. Şunluktan ul şundi turmuşta üsse de, anda babasında da bu da bala, üsse de ýogalyp kalmay. Hem belki genalar da yerdem etkendir, özünün umtuluşları da. Ul özün menimçe şair bulup tanıta aldı. Bizge onun şahsi turmuşunda tegen deminde momentler bizge niga gerek. Gümmen kişi, men mene şunday köp yerlerde söylegen var. Bir kişi üç türlü bolup görüne. Birinciden kişi özünü niçe körsetirge tili. İkinci kişiler niçik anı kabul iteler. Hem üçüncüsü birisine de ikisine de doğru kilmesken mümkün. Özü üçüncü bir kıyafet. Ve kim 1913 yıllarda bu ay 14'te mi Gayaz İshaqy'nın bir makalesi mi, hatımı var. Olanda Tuqay'nın Zeytunesi ana müracaat etkeştin, nersedir mene şuşulay benim tuğda yazıp çıktılar diye geçtin. Kim eyte, Gayaz İshaqy eyte. Barından da bekirek bizning Tuqay ul şair. Milli şairdi. Bizge her kişinin kimçiligi tegen deminde yağı bulurga mümkün. Bizge Tuqay'nın ul yağı tuğu mene bu yağı. Biz ana şulay kabul ederge deyişiz. Şair, halık köngülündegen okugan, halık köngülündegen aşa algan, halıkның yaşayışın için tatar bulup, anlı bulup, okup yaşayış için şiirlerin bergen, halıkның köngülün köterige tırışkan, hem yakşıga ündegen. Köz yumalar birgine yaktan aşılgan yaktıma degen düşmanlar şiiri var anın.
biz Tokay'ını şair olarak kabul ederge tiyişmiz. Ana nindiler ideal şahıs etleri tugul. Şair, zor şair. Көңілі бізді татарының көңіліндегін ашып бере алған кім бар шондай? Менімше ол андай керек mi? Керек. Кіші өзін анарда кемшілік табып, өзін кіші ақларға тілей. Көп кішілерде бар. Өзін кіші яқшы етіп көрсетер үшін кімдедір кемшілік таба. Менімше не түгіл. Онда да кемшілік бар, мен гене түгіл, онда да кемшілік бар деп шатлық істері туарған мүмкін қайдыр кішілерді. Ол тұрда енді көплер сөйлегенler, философия, тарихтан да белгілі, шайғырияттан да белгілі, кіші нешік өзін көрсетірге тілі, ләкин көрсетілі шошылай, фәлән, керек. Тукайның шиғырын аңларға керек, шиғырияттын аңларға керек. Һәм шыннап та Тукай біздің көңіллеріне сафландыра тұрған ижад иесі. Бізді ғұммен, әйтіп бітіріп болмайын. Зәйтүне мәселесі менімше бұл факт болған. Hem Zeytüne'nin isteliklerinde de görüne ol. Dürüst soğuk vakitte ol mehabeti bulmagan hem başka türlü Raül Mirhaydarov yazıp çıktı. İmiş ol Arşa yanındağı Көпірбаш ауылында болған, анда мен ол болған хал деп санамын. Міне шонда менің өз фикірім шондай. Әлләні Тукайның мәхәббәті болған, бір мәхәббәт. Ләкин мәхәббәт дегештен ол мәхәббәт дегештен семья құру деген нәрседе келіп шыға бетті. Ол белгілі, бұл мәхәббәт ол дәрежеге барып ерішме, ләкин кішінің көңілінде Зәйтүнеге жылы мөнәсәбәт, ғишқи мәхәббәт болған деп санаймын. Ол бөлмесінің фотосы нешек әйтерге енді. Ол соңынан бетінде ол бөлме башқа гіл Тукайнықы болып нетмәйін, онда кішілер ешегендер, өзгергендердір. Анда менімше ол бөлменің тарлығын бір тәрзесі болуын көрсете ала тұрғандар енді. Мен ойлаймын, нешек білмеймін. Қара, мен өзімде қызықсынғаным жоқ ол бөлмені. Қырғыншы бөлме деп, отақлы бөлме деп саналайын. Мәғлім болғандарын бүтінісіне турында энциклопедия yazıldı. Tağın Anın mene söz bara bitinde 6 tomluk çıktı, akademik basma, bütünüsü kirgen deyip, bütünüsü məğlum bolğanlar kirgen. Tукай eserleri nişik halkka jetken? No jiyintiqları rəvişində, no jiyintiqları bütünüsü tabılğan, jiyintiqları işkərtilgən, alar kirtilgən. Var gazeta, jurnallar. Ol Uralski'de şaqta Oklar jurnalında işlegen bek tuzunca üzerine alıp bargan degen sözler de var. Gazril Jadid jurnalı, Fikir gazetesi var. Fikirde oturup tüp yazışçılarına birisi bulgan. Lakin mine ol gazeteler, jurnallar bütünüsü de saklangan deyip aytip olmayın. Bir gerek de Fikir gazetesi tuğlusunca saklanmagan, tuğlusunca o. Anın birinci, men bilemimşe birinci
Numerinde yok, kayber biti yok. Anları 1907 yılında anның Fikir gazetesi devamında kayber 12. 14. sanları tabılğanı yok. Mine men özümçe endi kızıksındım, lakin buna Kazan'da yok ol sanlar. Nede Ufa'da yok. Bir sanın Ferit Şakurov alıp kayıttı. 13. sanın bulsa gerek neden Taşkent yaklarından alıp kayıttı. Mene 12. hem 14. sanları yok. Onları Rafik İsmailoviç galim var idi. Rafik İsmailoviç Nafikov. Özü de neden Uralsk'dan, Jayık'tan. Ol ayta Toqay'ның da şiirleri Rusça'da jurnal gazetelerde basılgan, Uralsk'da çıkan gazeteler deyip. Lakin ol gazetelerde saklanmagan. Anda Uralsk dinamik tağın bir neçe Step degan gazete bulsa gerek. Şunda işareleri var. Anın kayber şiirleri onda Rusça'da çıkan. Hatta ayteler Rusça yazgan deyip. Mine ol kadarsına kol koya almayayım. Ama 100% Toqay jıyılıp bitti deyip aytu eli ilde. Aytırga ilde. No şureli indi ataklı ol bir 80 eserin yalgışmasam şureli imzası bilen verirler. Kayber jıyıntıklarında şureli bilen bastırayın. Dik tırmaz degen Kadir men yazmadım. Kadir yine unutmayayım. Ben anda ensiklopediya men anın 69 miken 65 mi imzasını gösterdim. Toqay'ның Uralsk'dan Kazan'a kelüğü torunda bir köp istelikler var. Ol Fatih Amirxan'a oylap çıkargan tugul. Şiirleri naşriyetlerde basılgan. Ol naşirler ol torda yazalar. Ol mena ol bir 4-5 yıllık mı 4 yıllık şunday bir nette uydurmadı. Bir nende uydurmadı. Toqay bulgan. Falançı yılda tuğan 86. yılının 26. aprelinde anın metrika kinegesinden neyin bitin bir baralar anda Toqay'ның tuğu turunda akka qara bilen yazılgan. Ol menimçe uydurma. 100% uydurma. Köp istelikler var. Şıraştımca ol istelikler bitince uydurma kişi turunda deyip oylaysınız mı? Bir vakit şunday söz kalıqtı. Galimjan İbrahimовны qaytardılar. Xruşov vaxtında qaytardılar. Stalin ölgeçten represiyelengen kişi bidinde. Qaytardılar. Bizning institut yetakçiliginde şunday uytuda anın mirası zor. Belki 10-15 tonla yetip işlerge kerakmi degeçtin. Moskov ol işini ruhsat etmedi bolsa gerek. Biz avtonomiya respublikagına dep ana 8 tonlığa ettirip. Mine şundayrak bir momentni men bilem. Anda komissiya qarı nete men elleni umtuluş yasamadım. Anda bir takdim ettiler falan halde. No falan halde sene 2 senegine verirler, 3 senegine verirler. Şu an göre men arga işim pişmedi. Men dürüst bir premiye alırga doğru keldi mena. Doğru keldi deyip degende. Gaycez Haqi'nin 15 tomlığını çağırganda biz anda 6-7-8 kişi sastavında işleyen ек. 4'ü bizni ayırıp alıp, şol 4'ü bizge premiyeni verdiler. Rahmet ansı için ihtibar için. Ama lakin mende tege
Акча ягына омтылыш, şöhret ягына омтылыш миндә минем белән замандашларым да әйтерләр, омтылышым миндә кычкырып тормый. Безнең икебезнең дә инде Резидә белән икебезнең китапханәсе зур иде. Зур җыелды инде, 50-60 елга җыелган. Шуннан инде Резидә белән дә сөйләшкән идек, киткәнчә Резидә шул китапханәнең бер өлешен, ул бит инде Каюм Насыйри туган авыл, Кече Шырданныкы, Резидәдә. Шул анда Кече Шырданда хәзерге вакытта анда йорты бар инде. Bir эшмәкәр, кем Айша Габайдуллина, bu Кече Шырданны да зур эшләр алып бара. Зур эшләр ул нинең хәзер әйтәм. Каюм Насыйриның туган ягын тергезү фонды җитәкчесе. Менә шул вакытта ул Резидә белән аралашып яшәде соңгы 5-6 елда. Һәм Резидә вәгъдә итте китапханәбезнең бер өлешен анда бирергә. Мин бер өлешен шунда бирдем. Соңыннан инде моннан 1-2 ел элек, ел ярым элекме. Bir өлешен китапханәнең бирдем, Фәннәр академиясенең китапханәсе бар, фәнни китап шунда бирдем. Bir өлеш үзем белән калды. Менә шул үзем белән калганнарда кайбер әйберләремне, теләгәннәрне таба алмыйм. Шуны һаман нитәм. Мәсәлән, bir Геннадий Максимов дигән композитор, музыкавед бар. Ул минем шигырьгә җыр язган иде. Шуның нотасын югалттым. Менә инде 3 ай диярлек шул минем күңелне борчып тора, ничек табыйм икән, ни дим икән дип. Шуны табасым килеп, шуны актарам әле китапханәмне. Гомумән авыллар бу соңгы 15-20 түгел, 20-30 елда язмышлары ул авылларның тегенде мондайрак була башлады бит инде. Минем үземнең авыл хәтерлим, сугыштан соңгы вакытта, микәне сугыш вакытындамы, аның алдындамы, безнең авыл 3-4-5 авылда урамнан тора. Аны номерлап чыкканнар иде. Авылны урамнарын исемләп түгел, номерлап чыкканнар иде. Һәм шунысы кызык, ул менә спираль рәвешендә дә үзәктә соңгы йорт. Кырыйдан башлана, менә булай килә дә үзәктә минем йорт 91-нче ел булган. Тегендә тагын бер йорт бар иде. Менә шул спираль рәвешендә. Хәзерге вакытта авылым бетеп бара. Каядыр bir ишеттем, авылда бер кетелгән фамилия, прописка дигән нәрсә бар бит инде. Ул каядыр 60-70 кеше күренә анда. Әмма ләкин авылның Каратай, Уразияның инде ул минем русча әйтсәң, киләчәктә язмышы тегендәй мондайрак. Күп авыллар шулай. Менә мәсәлән, Олы Карамалда мин укыдым, урта мәктәп бар иде, шаулап, гөрләп торадыр, яңа бина салдылар, һәр мәктәпләре дә юк. Күп авыллар шундый язмышка дусар. Хәтерлим, моннан шул 67-73 еллардамы безнең авылда махсус сарыклар фирмасы эшләделәр. Әллә унлап алар өчен торак урыннары, сарыкларны саклый торган нәрсә дип аталар, киртәләрме, ниләрме булды.
Хәзер кайттым. Берсе дә беткән, бер икесе ташландык. Бер ни сарык та, ни дә юк. Менә әле кичәлегенә микән Казан утларының 2нче санын алдым. Анда авторын, менә бит хәтер начар шул. Ул хатлар турында язган. Хат алмашу. Һәм поэмасы да шул турыда. Каядыр түшәмгә менеп, электән калган хатларын табы да, шул хатлар буенча Әнис белән Әнисәнең хат алышуларын. Менә ни әйтәм? Хәзер аралашу бетте бит кешеләр белән. Аралашу бетте. Шуңа күрә шул телефоннан аралашасың, инде тик торганнан берәү дә синең янга килеп тә керми, син дә тик торганнан бармыйсың. Кара-каршы утырып, аралашу, сөйләшү хәзер юкка чыкты. Ул телефоннан да мөмкин, ләкин телефоннан сөйләшү ул телефоннан сөйләшү инде. Вакыт чыкканны беләсең, тукта синең вакытыңны алмыйм, фәлән төгән. Минемчә, менә шушы аралашу кайтсын иде. Ну, кайтмастыр инде. Менә мин ниттем, Төркиядә шул 2 ай булып кайттым. Күпләр шалтыраталар, но өйгә берәү дә килми. Мин дә мен кайттым дип, анда барып чыга алмыйм. Элекке заманда шул авылда булсак да кызыклырак иде шул тормыш. Урамга чыгасың, балалар күп, туп тибәләр, сөйләшәсең, утырасың, күршеләр белән аралашу. Хәзер хыял, әллә ни зур хыялларым юк. Хыялым шул яшь бара, көнне бөтенләй юк, мәгънәсез уздырмыйча бер нәрсә язып утыру. Һәм Ходай Тәгалә минем бу дөньяда яшәүнең инде җитте дип китү ягын караса, тиз генә алып китсен.